Yo abusia fo me mo wakwa baba Adum TV so ma me ne papa me nua ba me nua bema Oman Ghana ebeye yia ejina me ne wo so ana obesi okọ school okoye engineering course but watch mpo yentimi ni ebida enti de bia ye buy and selling na mo na ye buy and selling so no edu hia ba ana ye mpanimfo ana ye MP ana ye security ni say enti na Adum TV akofa dwumade ya to ne din Oman Ghana dwumade aba subscribe Adum TV ewo YouTube ana Facebook live ni entwetwe enkomo emfa Oman Ghana ho wokwa da bia ni enhia ewo dwumade yi so na yentwetwe enkomo mfa Oman Ghana ho ni say enti na Adum TV de Oman Ghana dwumade aba medin di na amankwa otumfo na metikose obianim makramo